Ngiyafuse elamala yelankomo Mswati sto Siphinde sibingelele ngwane siphinde sibingelele siveza Mswati lomnyama kulabalithuli sibingelela kudo Tishumayelo Tesindvu lo nawe nalamuhla nguye lethumusa umukelo wakasimelane solo ngihamba naye inhlakanipho ngishisa live wakanzimanze umntukulu wamkhumbi ingcamphalala lekulijaha cishe labanyenti labalatiko lapha emsakadweni langaleke kwelithaka umntukulu wakhe ke lelijala kanzimanze lengiba nalo lelingihlakanipho lempela sonto lesikuyo impela sonto lemgcoka njengobe nemabhayibheli labe kangasebenzi kuhlangana nawo ekitchen lekuyinkomba ukuthi vele impela sonto lephitsitela libhayibheli lamanye wakhanza abekwe kwabo sofa lamanye wakhanze abekwe asemakamereni etuke emibhedze uyabona ukuthi kunaka ungahlala kunje kusho ukuthi sonke lingathi nalikhala lelicilongo impela loyawusala ngiloyabe akhohliwe ukuthi kufanele ukuthi alalele ngayiphi indlebe kuhle ke lokho nathi sitishumayelo Tesindvu siyakuthanza futhi siyakukhuthata sifuna kane ukukhuthata umoya lomuhle lokhona kulempela sonto ukuthi asimane siwuthandazele umane uchubeke na ungena kulamanye emasonto ufike ukhanze bakhuluma kakhulu lolimi lokweboleko lumnanzi ke lona luyashelela lulula futhi baze bathi nabalapha ngembili noma nangabe kuyathandazwa na uthatha kulalela ngoba uyamlalela umuntu loseceni kwakho nakathandaza kana nawe usuku semthandazweni kepha uyamuva uvele omunye sekalukhuluma lolimi lwakho athi I love you Lord I love you Jesus uve kuthi uyathi lo muntu lendlela la isho ngayo lento uyisho ngenhlitiyo yakhe yonke kulowa mzuzu nawuthi uhleti unoma umile lapha ngemuva kunababe mhlambe laceleni mhlambe ngilomake mhlambe ngilobabe lolosho lamagama lango bese uyadibuda ngalenhlitiyo yakho lena nana ngiyathi iphambuka kanjani ngoba phela nisemthandazweni nijulile ukuthi ngabe lo bhululo la eceleni kwakhe ugcine nini kutshelwa lamagama langa njengoba nyalo sesiyava nje abheke etulu I love you Lord I love you engabe laceleni uyatshelwa lokuthi I love you lolo laceleni futhi nalo limi lesilumbi lumnanzi ngalokuthi lona lwenda lamagama abelula kanzi nayiguqula lenkulumo uyifuna kuyimikisa ngale esintwini mnanzi kakhulu ngiyakuthanza Nkosi Jesu ngiyakuthanza ngolawo magama lesifuna ukugcizelela kuwo njengoba sisemasontweni impela sonto lenhle yakukuthandaza siyambita longabona sithi siyakuthanza Nkosi siyakuthanza somandla wezulu siyakuthanza Jesu longumfelo wethu laba la emaceleni kwethu nalabantu babethu siyabatshela inibona basitshela inibona leligama lelibene nje lelilula lelithi ngiyakuthanza asikalijwayeli ke tsini kakhulu kati tsine bemajobo lilikhunyanyanyana nje ukukhunyanyana nje kukhanza indvodza yemajobo ibita abantu abayithi ngiyanithanza abantu bami kepha lempela sonto lena isifundisa lokho ukuthi ngalesi sinye isikhathi kufuna ukubabide nje abantu biyani abantu bathi bhubetela bese bathi abantu bami ngibidele kunitshela ukuthi ngiyanithanza
ahluke ke nangilophahlukayo lo wangena ecrash lekhuluma singisi uvese kathi I love you daddy uma siyamangala ukuthi sewani ke lo I love you daddy ngoba nalo daddy usho ukuthi ngifile kepha nako ngiyaphila kepha nakhona bese uyaba nako lokuthi ushilo ngiyasathi nalesilumbu ukuthi sithini mane ngabe usabani sesabani lokukhuluma lesiswati kulamagama ekuthandzana ngiyakuthanda sincanza mathe sami ngiyakuthanda Nando's chicken licken my KFC my Galitos ngiyakuthanda sitununu sami ungokongo ice cream ungbanana ichocolate uyiFerrero Rocher umtshele nje umuntu naye azamangale ukuthi ngabe lamagama uwathathaphi la ngalesi sinasingena lesontweni ize sibheke etulu sibite wona I love you Lord shingaraba chakara chete harama dekere chete sikhuluma size sincance vele nemazulu azabona ukuthi cha ukhuluma Swedish ke lo ngiso mbamba nangabe ku Swedish sithini sidishumayelo desindu siyakhuthada amaswati lamahle ukuthi lo moya wekuthanza lo moya wekuthanzana asiwende usivame siwuthanze siwutayele akhona lamanye emakhaya lothi na ungena esontweni uve mhlawumbe lo babe nakathi I love you Lord lo make uyethuka nake vele igama la I love you ngoba kade lagcina nalokukhulunywa kwahlala nje kungumsindo nje onke malanga kwahlale kusongelwana ukuthi ngiyaphuma mina ngifuna ummeli sahlanganisa imali ngathola ummeli mina utawuva ngemaphepha ukuthi sengimtholile kepha nasingena esontweni I love you Lord sithini ke sidishumayelo desindu sithi lo moya walokufa nekuvuka kwaJesu Kristu asingugcini kulempela sonto asambeni nawo simaswati kungasiwe emaswati kuphela ngoba thina sidishumayelo desindu sifinyelela nangaphandle kwelive lemaswati lapho ukhona khona loyo moya asiuqhube singawuyekeli sitifundise nje nalomkhubo ukuthi ngalesinye isikhathi sike sitshele nalabatali labasilethe emhlabeni nangabe sisenenhlanhla senabo bayaphila sibatshele ukuthi siyabathanza nabo futhi ungadi ukuthi ngoba banato letincingo kulikhuni kuphi nje ukuthi udonse licingo ushayela umntwana wakho ngiyakuthanza mntwana nami la ukhona khona akunenza abathi unganani noma ngabe selijali ngangami ngalinye ilanga nje ngithole licingo lolubuya kubaba ngitshele usiyangithanza angikwadi mina lo kangizange ngakubona angidonsele nje licingo angishayele ngiyakuthanza mntwana nami ngikushayelela lokho sikhona lesikhala saloko sikuthatha lokho ukuthi lesikhala lesikhona lesikude lelo sivala kungakasukumi lo muntu lekufanele sasivale lesikhala sisekhathi sonke nami ngisekhathi nje akusinto lelula nami lengikhona kuyenda ngadonsa licingo ushayela umvami nje siyamthanza kuba likhunyanyanyana ngoba sikutayeleni sibuya limuva lethu asikake sake sambona babe banamake bahleti ubona ukuthi bayathandzana bakhona ke labanye labanenhlanhla labatala ngilabatali labahleti kanye kwenteke ngumfati nendvodza kepha nabo nongathi uyababuta nje ukuthi liveni ngakumhlaba ongakalo ngakanje ngimana ngaphakamisa isandla athi mine babe namake nanyalo ngiyafisa kufanana nabo lendlela labathandzana ngayo nalendlela lababa ngiyona abahleti noma ngabe bahleli babukela tindzaba noma ngabe bayahamba uyababona labantu labakuthi luthando olubhaliwe kubo kuncane asihambe ke sithi siyale siyovusa Jesu kulabafile siyombethela esiphambanweni njengoba sesibuya naye ehlane lapho khona bekalingwa khona so ulingiwe ke ehlane ke sesiyabuya nyalo siya naye la kasawubethelwa khona asilifunze loluthando lwakhe sitawukhona ukuthi lokulifunza loluthando lwakhe bese sesiyathokoda ukuthi silivele emaswati kakhulu kathi nawubheka ngalanga seshiselweni utawutikhanza letindzawo letiliBhayibheli bo Jerusalem bo Arabia bo Antioch bo Galile baleshiselweni uyabona ukuthi vele loluthando lesilufunza kule ncwadi lengcwele lukhona ngoba sinato naletindzawo lesingaya kuto nangabe uyabona ukuthi loluthando seluyanginciphela awu Jesu lwafike lwamanzela kakhulu nakase Jerusalem bambe ikhomba ubambe ibhasi ukhuphuke mbulungwane khona Jerusalem damkhanza le so ufike uyalifunza ukuthi oh beka la Jesu nakathola loluthando nangabe khona la konje aseGalile shona la kuthiwa khona kuseGalile khona akala ngaseshiselweni nakusithi indzawo teliBhayibheli ukuthi icithiwe shone Antioch
uye khona uyobona ukuthi oh wathi nakafike eAntioch wenta naku nami asengibe la eAntioch nalabantu bakuleti indzawo akathi afa avuka nine bakuleti indzawo leshiselweni letindzawo letijulile letila encwadzini lengcwele philani lencwadzi phela nalanani nangabe nje ikhapha newomi yayidume ngokuthi le khapha nawomi le Damascus dumani ngaloko le Galile le Antioch dumani ngaloko le New Heaven lapha kavele bantu nakuthiwa iNew Heaven isho kuthini kuwe wena uwakhona siyakhuthaza sidishumayelo desintu ukuthi ngesilumbi let us walk the talk let's talk the walk lokho lesikuyela le lasiyohlanganyela khona nalabanye asiphinze sikubuyisele nalemakhaya kube njalo nangabe ngiyathandaza lela ngithandaza khona kanzi ngiyathi singibuya ekhaya singakahlangani khona angithi nangibuya lekuthandazeni kwami akunenza bathi bengikuphi noma ngabe bengiphumile ngaphandle kwelive angibuya nginale mvuselelo yekubese sengiqalela phansi ngiyakulungisa lokulabe kusolo kungalungi lesikhathi lesisho ukuthi siyalungisa siyabambana nangabe khona la sanyethelana khona singumndeni siyalungisa siyaxolelana sengibuya khona ngiyamshayela nangabe ngiyathi ukuthi nguye lo nginyathele ngiyamtshela ukuthi awusengibuya khona kuyawuthandaza ngicela sibonane simane sikhawulane sendluliselane nasemakamelweni kungathiwa sengimele ukuthi ngithole imali yemmeli ndohamba ngiyofaka liphepha ledivorce ngoba ngiboni singihlaleleni lo mnyathi ngihlalele abantu babami utibute ukhona yini umuntu la ngase uhlalele abantu babakhe abe athi ukuthi akedela ngabantwana wedela umendo ngiyabonga